Kohimen ko para kanege yukirish pakuit tongin duai nagabindaga jinkoi jinkya jong Sylvia Lamare duai ru nagabinda Nerius sutuna banyo kloy ga jinkoi jinkya duai nagabinda San Kupachain Baron Hapadeng jimpang jingshitam duai nagabinda Anthony, thank you. Nagabindaga jing tatai pam chukut mit siam chung. In sim digerwai sang mas put number fra. One nagabindaga jingai ga jingarku nginangai ti ya bahara ga jingam lo chogi autrai un pin kadang ngi daga jingai e daga jingir ga jemu bangin duplo ki ku undi bachanai daga bor jemu ha kerteng opa baru kun baru men sim bakoit amen ka jinga e jengo trai jengi o Jesus Christ bat ka jingi jengo blay Lembat ke jingya silak jungumen sim bakui kindon rengka bat pi barro rengka bat pi ru ko himen ko para tongin sange shipor ban panmap naga benda kilai jungi barro irangis ngo naka jimpule naga shiti jungu jako bakui bangide banlong ki bap pediam ya barro daga jingi namat ngilong ki kun jungu blai namat ngilong ki kun jungu Chris Ukris udah ben penrundi bad punya udah ben punya rengkap yangi kekerban bad bar kehiman ki para jongi
ngim de ban long ki ba le shilia ngim de ban long ki ba ken po ye ki wei le se ngi don ha po chu ngi kata ga jing long ban ken po ye ki wei ki bam yaran kat ka kardan bat ni le se ngi la I ben ye ki wei da ka tin ka telich ila kran ben ye ki wei ila pen mong ye ki wei ai trai unam yangi unam sait kud yangi minda bangin long ki kun ki ba janai naga benda ka borom jumu Prai Jesu bilang genong pop map yangi sai kud yangi dagas namba kardor ka jame nga pala how play button board baro balik api men ko para bang shibu me daga chichu ka daga kitin daga daga chichu daga chichu para jana daga chichu para jana daga chichu para bakra pe jana Namar kata karpari kamaria bakoi kabaya isa katay soti yakiangen bakiri koi bariapi ko himen ko para benduai nagabindar jana how try ko play jani ko play badan por bar winis le yangi barandala mapi ki pop jani unilam yangi shaga jingim bam jikut amen. Good try to listen. Good try to listen. Good try to listen. Ai ke bapan ke bashito na padeng jungi kinang yo jingkoi jingkia daga bor jungene gi ukirish bakui ai ke batiap pang kinang yo bor tumai koble ko pa jungi melakula banyai sa junam barkitu ki bale ya ka bade to yara yengi bankin mau bangi im hage jingdon jame man la ka por ai baga jingi nagabenda jame kan kata iyangi haka e kabangile ni panya kani dau Jesus Christ kun jame ubayin bat ubatsen shar bat me bad men siem bakoi uble junam la junam amen. Kecimpulin naga kitab Joko Jacob kalong kabaan kat kaba iway terter hidup kaba khandai ko para bangen wat penia senrap lang ya kacingit ha utrai Jesus Christ uba pernai da kaburo
bat ka nyeu shiliang khamat ya kibreu shu tharai en wanro ha ka chinyalang jongpi uwei ubreu ubariam itanam ha ubadeng satik siar ha ki shimpria ti jongu bar ha ka chil kapor uwan ubaduk ubariam raktai tharai phi pat phile kitkhia ya uta ubreu ubariam bhab bat phi ong shong se hang ne ba ya ubadu pade pin ong shuyang ho lani shong shatai hamadan hajan kaling kunot kejat jonga dakum ni kaching le hatu phim shem la le shiliang hapdeng jongpi ni kla nong bisha dakba ai ki rai boman ha om se ko para banget bai hatu ublai shem la che ikibadu pakurdo chong kani kaparthe banlong kibaruspa ha kachine bat kinong yo pateng ya kahima kaba ublai ulakku ulakula ha kito kibai ya u penban mapi pilale penja burong ya ubadu onde kiribha kibale ben ya pi dei map ki kiba patom ya pi sheying bishan badon burom kabala penlong ya pi kijong ublay pile kenya kabade lada pi pendap ya ka anskim kaba ka cinto ka ong men I dalau para marjan kumbaya ladehi henry lada pile shiliang pile pop pat pisha penrem daka an kum kinong penkeng an kaktin jong trai Jesus ya ublay Kesamai pesau dan Dios Pak Hasan.
ta ai ki donu jangi ko try ban pediang ka tin ko jome. Hallelujah, 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 hallelujah. Utrai undon rengka gatim. Engkau beriru. Kajin pulih nak ke gospel bakuit kat kum Markus. Kamurang kami bertrai. Te u Jesu bat ke senran jangu kilalai shagish Nongstoin ke Kaisaria Filipi. Halindi ulakirli iyaki. Ha ong iyanga kibriyu ki ong ngalong ui Don ki ba ong ba melong uya Anis Baptist kila juba kiwei pa ki ong ba melong u Elijah sa kiwei pa ki ong ba melong u wei na ginongia tolupa pipan ula kirli yaki pi ong ngalong u u Petrus ula juba melong u Chris nanda u Jesu la manak tenge yaki banam itu beriu Jesu ulastan ban hikaya yaki kumne ukono beriu ude ban shashitom shibul ban shakin died hagi temen kisan kiramba lindo but start I ude ban shapenia but hadim laisni unmipa ula kranshai yakata haki kumda Petrus ula kot dia washarud bad ula persyang bad ya peni niya badu Jesu pat ula pai syagi senran jemu bad ula kentei ya wo Petrus ki leit no nga ko soitan ula me perkat kum obri kumba perkat oblay ka gospel jamu try Kajinya roh yang milik Kristus. ko himen ko para bayit how try Jesus Christ ka gospel mendakas ni wat kawanra hakamajungi ya ka jinkerli shapang ka jingtip jom jungi Shapang u Jesu Christ ka jingdip joni ya ka jing soto joni shapang u Jesu don buan ke jingdip kabangilaban yo shapang u Jesu na kerlai lese baru ke jingdip kabangiyo na kerlai kamlaban lo kabashisha hangi habau Jesu la kili ya ki apostol nakatai Kaisaria Filipi namar hanne kadon ka temple pamane ia ki blaitao kamda me ublai ubakerteng panias latte dawu Tiberius Caesar bad kumjuru u Philip tetrak te namar ka kerteng jongi armud kanega jaka kalayo ya ka kerteng Kaisaria Filipi marchiteng na ka kerteng jongo Caesar bad kerteng jongo Philip bad hangne u Jesu opinion ya ki apostol nama hakama joki don ka temple jom ngupanias blaitao nangda kayang hangdo hakama joki u Jesu Christ u nongpenim joki nangda ukli ya ka jingkere ban penya per shisha ya ka jing sautu joki shapanga jinglong joga parte kumno ki beriu ki perkat ya ka parte kumno ki beriu ki pek ya ublay
naka ba ki apostol kisna utu ublay. Ujisu ulang ublay, ujisu ulang ubriyo. Minda ladang impat don ke jing snautu daga bor jong men sim bakui ngin sakut ha ujisu kumukun jong Maria. Habe Henry haba ngi dap daga bor jong men sim bakui ba la shayalam da men sim bakui ngin sapoi kata ke jing snautu kabakam janai kabakam kui ba ujisu ulang ukun ublay. Hangne kidon gibriyo kila ai juba bun jai ki jibab syapang ujisu. Henry kita ki jing snautu kimlong ke jing snautu bawan na umen siyem bakui. Kilong ki jing snautu bawan na ke jing snautu ba ke jing mut jong ki beri. Henry ujisu pan ulang ublay. Ba ublay ula penpa lempa u Petrus bakui. Ba ujisu melong u Chris. Melong ubala pensale jong ublay. Melong bela penkantang jango balai bad melong shisha bawan na ubalai padu jisuang wat num itu beriu ya kanega jing shisha bapitik bangalong ukris bangawan na ubalai upa bangalong ukun ubalai bad ngalong ubayo pidenge ke jing pensle wat num itu yeno namar balai kampat poya kapor Namda ujisu Ukraine haki bale ula ong yaki bale ula mane yaki bale ula kang yaki bandam itu beriu kadau kalong kanai nama ukun uberiu ude ban syashito ude ban syaya ude ban mipan klam kane kebor jong gajing syaya pada jing mipan Jesu ki beriu kimla ban pediang yawu kimla ban snawuto pura yawu lada ong ya kiru bau Jesu lamu Chris bon ki beriu kin syurki bay baru Jesu apshua ban penpana apshua ban ki kai ya ka jinglong ublay badon hau Jesu ko hinman ko para lada ni sakut tang ha ka jingte ngimla ban yale percaya upamai ladang idon ke jingtip syapang ublay ladang idon jingtip syapang Jesu kamshim yarap yengi balai luit na ubamai pe u Petrus shua ka jingia parke jimi pacho Jesu ulalan ya Jesu laisi what mentaro about Jesu lakren bangade ban shashitam ula ang kodrai what num le ula penin nia badu Jesu pimde ban sha iya pimde ban shashitam pimde ban poish Jerusalem ya uju beri bala playa ke jinge ba Jesu ulang ukris ulang ngop shingop ha kapop kenega ya kapop jengu baro kalam shua ba Jesu ula shashitam shaya bat mi patna ke beya hadin ka jingsha yap jengu Jesu hadin ka jimi pa jengu Jesu nimyo ishi sinro ba Petrus ulen ya Jesu ko himmen ko para da ka bor jengu men siem ba koit nilaban playa ke jinge Henry banyaine badu Jesu ngidon kam ya ka bor jongka jingsha shitam jemu bor jongka jingsha yap jemu bor jongka jimi pa banyaine ha ka jinge ngide bandon ke dimpana de na kata ka daw gidem dem dimpana ban ngile dak dimpana ban ngi shimmen dai ke yukiris pakui kaya ka bayar ha ka no ka dur ka yarap yengi ban yaine ha ka jinge lese ngin pla tengkat ya ka jinge kalam ka yukiris pakui kalam ka jingsha shitom jong Jesu kalam ka bor jong ka dimpana Henry khabadon badu Jesu hakene ka bor jong jingsha chitam bar ka jingyap jomu ka jimmi pa jomu ninom len iau kaba mur ngidon kam ben suti shakane ka bor jong ka jingmaya jomu Jesu te u Petrus pakui ulakaran kum ne Jesu am pe pi perkat mendakum ubriu yan sepoy ka por pensas tang ben perkat kum ublay
Haba ulas tang ban perkat ko mo belai kai ka bala jia ula ngakoloi ban syashita badu Yesu. Ngakoloi ban syayap badu Yesu. Nama bale handa ulayo ya ke jim perkat belai. Ni ki Kristen ni don kamban tur shushu shau Yesu tu shajan yau Yesu tu shajan ka dimpana baku jang Yesu tu shajan ka jingmaya jang ka jingsha shitam jang Yesu banduk long ki Kristen bajanai peit na jingai tengkat kawan ka jim perasaan banyong hoy ngadon happening tenteng habang isyong banduay leseng isno imba banandang iyong hoy ngalong ubri baba ngalong kabri kabakui peit habang maduay ngalayo i ya ublay kamentoy kajingay kalong kajinglay journey jinglay pilgrim rengkat pagkadimpana nimday ben sakut kano ka jingsno kaba shipor arpot buon ki Kristen hagane ke juk kaba menda kilom ki bawan ya ke jingsno ba penteng yang shipor arpot lalaki le jinya seng he ki on ni snow im shisha leseng ni shimenta kano ka program hayimane ni om ani mentakas ni ngasngo tenan palan henry ke jingay jungki om de ke jingsno tenan ke jingay jungi kalong ke jingyo mad faith is an experience ko himen ko para ni de ben yo mad ya kane ke jingay lengkom ta ngin sa kenran din nakipo shakipo Tadhadu Petrus baku di yaman yakan eka jinge ulak kelon bonsi Henry hadin ke jimi paju Yesu shim la kelon shisin minta lada manga pan mapi ni kelon bonsi kadau kalon nimpat yomad nimpat sha ban sutti yakan eka jimaya haka jingem jongi dempana kadon kam ke jimaya jonga dempana kadeben penslayani Bangin duai hangane ke yukiris bakui bangin loki kun ke bajan shushu baru Yesu tur shushu baru Yesu ban pengam jilli hakane ka bahar jaga dempana warga jimmi panjung Yesu Yesu be karko kardah yangi penslayani bangin loki kun ke bajanai bangin nom kelon bangin nom kendai yame bangin nom sakut haka jing snotenat jaga jinge Henry shaga jingye mad ya ga jing chachitom pat ga jimmi pachone enyaro ya utrai Jesus Christ ngin pla ya ga jinge ke jongi ngange ha ule upa badon bor baro unong tao ka peneng bat ka kindau but how Jesus Christ food ba marwe chomu utrai chomi yau bala puna men siam bakuit yau bala khana ka Maria tesoti ubala shale bein ha po Pontius Pilatus la sanar panayawu ula ya la tet yawu ula khya shekibaya Hagasni kabalai lamipat ne kibaya ulaki ushabene ushom shakamon ublay upa badan bor bara nanda unwan pat ben bishar ye kibayim bat kibaya nangi paumen sim bakui haga balam catholic bakui haga jinga selok rikui haga jingma ye kipo haga jingmi pat kado haga jingim bam jikut amen Sibukan balai spa punya. Spa punya. Jesus,
to ya duai ko kemen ko para ba ka jingkinia jonga ba jompi kalong ka ba pediang pun ha oblay upa ba don bor ba rom to try pening jingkinya di jumpi nak petaga jingero kurang ka peteng jemu bichimutai ni bereka balang ko jemu baro kawai kopa ki jingai bangitarwa kilong ki ba mehi mela ai ba ka jingit bangit don haki kan pinyo iyangi ki jingai ki ba ne junong ni panya kane da u Chris utpai jongin amen utrai undon rengka bat pi to kan tiu yala ki donot ni kan tiu ki shau panginai ngu ya utrai u blai jongin kashamhok pakate dashisha kalong ka ba shamhok bat ka bade kadaiti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinran ko pa ba kui ko blay ba don bor bat bam jik namar ha ka jingit mela taw yaw bentriyu bat habala pendram yaw kakkum ga ho mela sis pa yaw da ka jingisne lemba utrai jangi u Jesus Christ lemba jamu ki angel ki ro ya ka budom jame ki hima ki dem mane bat ki bor ki kinyu ha kama jame ka bening bat ki pat bening bat ki sarapim ki amane renka da ka jinkamen ai bagi sur jangero ni duai ki nya so da ka jing snevrit khaba ni pen banam kane kalang ka por ka ba kuit ka ba kumta tungin vandra hawo ya baro ki jingang no jangi rengkat pada ne upobat ka bai ka pule ka pati jangi ya ki interview jangi ya ki kam ki jam jangi ya ki jimpang jing shitam jangi ya ki jing kwa jangi ban imha ka jing kuit dashisha melongo ba kuit ka trai Katame John Kajinkui Barra Namar Katangi Karpadiame To Penkuit Penkantang Yakini Kijing Tarwa Jangi Dagava Pa Ya Umensiam Jame Kumga Umje Halo Junkie Bakinduk Kilalong Iangi Kamet Bakasna Jagotrai Jangi O Jesus Christ Hakapor baladino yawu badala kamons nobha ulapdiang ya ka jingsha shitam ulashim ya upu badaka baing yame ulakdia yawu badula ai harage sandran om tushim batobam nakane pi barro namar kane kalam ka medjanga ya ka benaipi naga benda jumpi Hagaju keru kamendala le bam ulashim ya kakuri badaka baingo biang yame ulaya ka halake sandran om tushim bat dina kane pi barra namar kane kalong ka kuri jangas nam jana
John ka jutang batimai bat bam jeke. Ya ka ben pen mi na ka ben da jampi. Ba na ka ben da ki babun. Ya ka ben map ye ki pop. To le ya kane ban kan mau ya ngam. Kos nam bakar do jango Chris to pen kuyen. To pen koi pen kya ye. To ya da ye ni nau pamen na ki kalam. Kajing maya jong kajing Namargata, ngi ki bapen menda ya ka jingia ba ka jimi pa jungu. Ngi tarwa hame ko tra ya upo janga jingim ba ya ka kuri janga jim penim. Ngi raing waidam namar melanyu yangi ki ba bit banya hakama jamme ba ben shakri yame. Da ka bas ngeveret ngi kar pa yame ba ngi ki ba yo benda hakamet ba gas nam ukuris. Ngi long ki bala penyat le ka we da umen siyam ba kui. Token mau ko traya ka balang jame ka bala priyang ha satala ka porte but ka penjana ya ka ha ka jingi renkat bado Francis upa ba ko jangi fadan some administrator jong diocese but baro ke lindo bat ki rinia token mau lemro ya ke himmen ke para shinrang bat kente ki bala yotia da ka ba karmen ya ka jimi pa but ya baro ki bala kalat no ha ka jingi sne jame top diang ya ki shaga jing shai ka kuman jame to isne yang ibar ngi kar pad yame kanam ba ren kha bar ka mariya te sudi bakoi ka kame jongo bale go joso bakudo kurim changa ki apostol bakoi go Francis de Sales bakoi but baro ki rikoi ki bala pensno bhaye me pateng la pateng nindo blom ki bappe pan yo bing dale maga jingim bam jik but bagini Robert pendan buram me da ukon jamme o Jesus Christ. Dawu lembadu badhawu kallam hame ublayu pa badon por haga jingelam kawai jungamen siem bakui barro ko buram bat ke jingero junom la junom Amen. ko himen ko para tong in the wahai daga jing shilhem naga benda ga jinga e halo jungi wei pai wei bangin logi kun ga bajan badu trai ki ba pla e ga jinge chilan ter ga jingim jungi kop pa jungim Uba habenin kalong ka bakoi ka teng jame kan wan ka ima jame kalong ka mon jame hakin daw kung ba habenin to ay ang imen ka jimbang jungi ka ba rasmi patama pini rin kan jungi kung ba niyo imap ni ka les niyo ni patwalang yang isya ka jimpen shoy and right up light ini naga basiniyo top light ini ni kar part ko try na ge jing siniyo baro ha ge jing spoon jamme tai jing so jing sign ha ge sngi jangi knan ba da ge jing ra ge jing snei jamme ni light baro bo na ga po ban ni yo jing da na ge jing jing jar baro kat bang idang ap kime lendi ya ge jing garmen bakoi ba ge jing wan pa jung nom penim jangi o Jesus Christ. Namar ka jumne kalong kahima ka jumne ka bor ka buram jinam la jinam ko try Jesus Christ me bala om ha ki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe di ki pop jani henry ya ka jingai jing ka balang jamme bar ha ka jings bon jamme to ai ha ka ka jingsuk par ka jinga tele ka we ka kum ka mon jamme mame ko ba im bar ba san sha jinam la jinam Amen. Ka jingsuk ko try kandon para bor rengka bat pim Rengka bat phi dap da ka jingi do try to in ei markelia
kami ukun lambrojo ngoblay hakami bakit na ka pop janga parte so ke to ke bala ko sa ke jingawai jang ukun lambrot Bukan rak maros bersama kau menurut bukan yang jenak. Resha akan sim jenak setia di. Karmet pagasmam jumlah Chris country engasya ke jingim bam chika. Manginum karnakli, manginum lengya me lanuru haga chingim ka chungi. Karku kardo ya kalongi ngam sem chungi. Karku kardo ya pong ke jingtumu kabagiri ki kon jame kira buha kama jame. Menam pensle ya bar ki jingtumu chungi. Menam penkandang ya ki jingtumu chungi. Menam karku kardo ya ki mapang ki masjidam. Menam karku kardo ya ki longi ngam sem bala pra bala chad. Menam karku kardo ya ki kon ki bang mop hakam mop. Menang gurku kardo ya ki kon ki bala sakama menang pensule ya ki kon ki bala ke kasni ka mendagasni menang pensule ya ki kon ki ba ap ya ki rasul ki interview menang pensule ya ki kon ki bala jingle menang pensule ya ki kon ki ba ya ha ki aisi menang pen koin pen kia ya ki bara ha ki kalimal ni ngei kami ni pediang ya mi ko Jesus ka jingem chani ni pla ya ka jingei kami pamela mo blai chani hallelujah 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 Jesus Jesus pensule ya Jesus hallelujah 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 ibor ni ko Jesus pengadang ni ko Jesus bekarar yo amena ka ma chani ko Jesus ma pensho ya ma penchon ya ma khandar ya ma nyamar ya me Jesus be ha ko time jame pensule ya vai pe vai naga vor chogene ki Eucharist bakoi mangilom ki kon ki batumai hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 tong inia duai kopa ai baka Eucharist mangila lenian kanilam ingi man berat lut yalade linter kami
ni panya kene da ukaris utrai jangim Amen. utrai undon ring kha patpim Ringa. play badan por barwin karkoyet upa barukon badomen siam bakoit Amen. ya lesuk ben pana ya kakubar baba jung utrai da ka jingim ka jampi Yesemu yaule. Dziękuję bardzo. Aż spadnie w sam. Aż spadnie w sam.